U Iranu nema nuklearnog oružja. Strašnu priču o atomskoj bombi Irana pričaju više od 40 godina. U Iranu će vrlo brzo, doslovno sutra, nastati atomsko oružje. Ali strašni sutra nikako ne dolazi. Znate li zašto? Da je Iran htio, davno bi stekao nuklearni arsenal. Tehnologije obogaćivanja urana postoje više od pola stoljeća. Nisu tajne, nisu pretjerano složene. U raznim zemljama djeluje više od 20 poduzeća za obogaćivanje urana. S gledišta procesa, proizvodnja oružnog urana i kućnih čajnika apsolutno je ista. Kupuješ opremu, nabavljaš sirovine, zapošljavaš stručnjake i dobivaš gotov proizvod. Svake sankcije i zabrane mogu se zaobići. Uvijek postoje zainteresirani prodavači i snalažljivi posrednici. Pitanje je samo novac. Ali tijekom 40 godina Iran nije uspio dobiti nuklearno oružje. Zato što ga nije namjeravao napraviti. Za borbene akcije protiv susjeda nuklearno oružje nije potrebno. Dobit ćeš više štete nego koristi od pobjede. Nuklearno oružje jako je skupo. Lakše i jeftinije je koristiti konvencionalno naoružanje. Mito nuklearnom oružju potreban je Iranu za zastrašivanje SAD-a. Tako Iranci plaše Amerikance. Ne zadirkujte nas, imamo strašno moćno oružje. Obični ljudi drhte od straha pred atomskom bombom. Međutim, atomska bojeva glava, napunjena oružanim uranom, sama po sebi ne predstavlja prijetnju. Bojeva glava se na neki način mora dostaviti do cilja. Za isporuku nuklearnog oružja koriste se 3 vrste nositelja. To su strateški bombarderi dugog dometa. To su podmornice dugog dometa. To su međukontinentalne balističke rakete. Koliko iranska podmornica dugog dometa ima? Niti jednu. Iran ima samo obalne i regionalne male i srednje podmornice. Koliko interkontinentalnih balističkih raketa ima Iran? Niti jednu. Iran ne proizvodi takve rakete. Iran ne predstavlja nikakvu vojnu opasnost za teritorij i stanovnike Sjedinjenih Američkih Država. Iran nije sposoban nanijeti ozbiljnu štetu Americi, čak ni s nuklearnim bojevim glavama. Zašto je Donald Trump onda proglasio Iran prijetnjom za SAD i započeo vojnu operaciju? Razlog u ugljikovodicima. Iran zauzima 3. mjesto u svijetu po zalihama nafte i 2. mjesto po zalihama prirodnog plina. Danas je udio Irana na međunarodnom tržištu nafte i plina mali. Iranu nije dopušteno mnogo izvoziti. Nafta i plin su osnova moderne civilizacije. Nafta i plin su potrebni svima. Ugljikovodici su ekonomsko oružje. Ako Iran bude prodavao mnogo nafte i plina, postaće snažan i utjecajan. Amerikanci su dopuštali Irancima da izvoze mnogo nafte dok je Iranom upravljao poslušni šah. Prije islamske revolucije Iran je bio na 2. mjestu u svijetu po izvozu nafte. No tada su Iranci prestali slušati Ameriku i protjerali šaha. U odgovoru, Amerikanci su uveli sankcije i ograničili izvoz nafte iz Irana. Koliko su mogli. Danas Iran čak ne ulazi u 10 najvećih izvoznika, jer su za SAD opasni samostalni Perzijanci koji posjeduju ogromne zalihe ugljikovodika. Usput, islamska revolucija u Iranu produžila je život Sovjetskom savezu. Zbog smanjenja ponude, cijena nafte je višestruko porasla. To je omogućilo Sovjetskom savezu da prodaje naftu i kupuje hranu i tehnologiju. Što će se dalje dogoditi u Iranu? Najbolja opcija za Amerikance je potpuna kontrola nad izvozom nafte i plina iz Irana. To je dogovor na koji poziva Trump. Iranci izvršavaju državni udar i ponovno postaju poslušni. Amerikanci određuju kvote za prodaju nafte i prirodnog plina. Ako opcija s poslom i prevratom ne uspije, tada će Amerikancima stvoriti zonu kaosa u Iranu. Kako bi izvoz velikih količina nafte i plina iz Irana postao nemoguć, kaos će se stvarati unutar Irana, od strane raznih opozicijskih snaga i banditskih skupina. Amerikanci će se potruditi potaknuti sukob između Irana i susjeda za kaos. Dakle, atomska bomba Irana je mit. Sve se svodi na naftu i prirodni plin. I na očuvanje interesa SAD-a.